নিজৰ মোবাইল অন ৰাখিব সকলোৱে অন মুভ থাকিব আমি মোবাইল ইন্টাৰনেট for 2 hours basically from 10 to 12 and 2 to 4 in those district আমি বন কৰিম তাৰ কাৰণে ৰাইজৰ যিখিনি অসুবিধা হ'ব Sunday will apologize to the people কিন্তু that 2 hours কেতিয়াবা মোবাইল টাৱাৰ বেয়া থাকিলেও 2 ঘণ্টা মোবাইল থাকে বেয়া হয় so but অফিচৰ পৰা ইন্টাৰনেট বিলাক খোলা থাকিব wide internet চলিব only mobile internet will be closed down for that 2 hours in the morning 2 hours in the evening আৰু লাষ্টৰ দিনাখন হয়তো 11 তাৰিখে it will be for a very small audience that day we can review whether it is necessary or not but 21st and 28th it is very very important that we shut down the mobile internet নহলে এখন question paper কোনোবাই WhatsAppত বাহিৰত উলাই পঠালে there will be lot of hue and cry and we don't want to take risks on this at least horu exam hole belek but in this exam where 14 lakhs candidates 11 lakhs candidates are trying their luck I think we should side with the candidates on this occasion সকলো DCSP হেইকেটা সময় নিজৰ মোবাইল অন ৰাখিব সকলোৱে অন মুভ থাকিব আমি মোবাইল ইন্টাৰনেট for 2 hours basically from 10 to 12 and 2 to 4 in those district আমি বন কৰিম তাৰ কাৰণে ৰাইজৰ যিখিনি অসুবিধা হ'ব Sunday will apologize to the people কিন্তু that 2 hours কেতিয়াবা মোবাইল টাৱাৰ বেয়া থাকিলেও 2 ঘণ্টা মোবাইল থাকে বেয়া হয় so but অফিচৰ পৰা ইন্টাৰনেট বিলাক খোলা থাকিব wide internet চলিব only mobile internet will be closed down for that 2 hours in the morning 2 hours in the evening আৰু লাষ্টৰ দিনাখন হয়তো 11 তাৰিখে it will be for a very small audience that day we can review whether it is necessary or not but 21st and 28th it is very very important that we shut down the mobile internet নহলে এখন question paper কোনোবাই WhatsAppত বাহিৰত উলাই পঠালে there will be lot of hue and cry and we don't want to take risks on this at least horu exam hole belek but in this exam where 14 lakhs candidates 11 lakhs candidates are trying their luck I think we should side with the candidates on this occasion সকলো DCSP হেইকেটা সময় নিজৰ মোবাইল অন ৰাখিব সকলোৱে অন মুভ থাকিব আমি মোবাইল ইন্টাৰনেট for 2 hours basically from 10 to 12 and 2 to 4 in those district আমি বন কৰিম তাৰ কাৰণে ৰাইজৰ যিখিনি side with the candidates on this